بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ade awmen anikais islami dirumga program kayakin badal kolli program balla umtibe emha belun terina ufair wagutu kolaka eden program marhaba dannon ade awmen islami dirum program ki Ministry of Islamic Affairs Public Service Media guligen genestue program ade awmen program ge beenumaki tiebe fona beenumane tafatu ekeki dini ma'lumat genestinu alummen beenum wani alumenge dirilum vetu kuramundairu alumenge dirilumge haya vetu kuramundairuga islami wanta gotuga alumenge dirilumge haya bina qur'an mawlumat tiye befonna for koddinu de duniyege bajjer kamattaka alummen dirilum vi goi alummen hamatiye befonna mi program tawge aliga ekeki mawdu tawge teren tiye befonna geneste veto masekke kuramunge dan ade alumenge program kuriyadda gota balairun hama komme duwa ko salgummen naikiga dini ilmu eriyoke bari wadagen debba alummen ಎದುವಾಹಕ ಕಡಾಳ ಮೌದುವಕ ತಿಯಬೆ ಫೋನ್ನ ಮೌಲುಮಾತ ಗಿಡಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಇವತ್ತು ಮೀದು ಸಳಗುಮೆನ್ನಾಕಿ ದೀನ ಇಲ್ಮರಿಯಕ ಬ್ಯಾರೆ ವಡಾಗನ್ ದೆವ್ವ ಅದು ಮೀದು ಅಳಗುಮೆನ್ನಾಕಿ ಬ್ಯಾರೆ ವಡಾಗನ್ ದೆವ್ವನಿ ಅಶ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ ಅದನಾನ್ ಶೇಖ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರಹಬ ಇಂಗತ ಶುಕ್ರಿಯ ಅದು ಮೀದು ಅಳಗುಮೆನ್ ಶೇಖ್ ಇಜ್ಜುದ್ದೀನ್ ಕೀಗ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಹಮ ಮೀದುವೆ ಸಳಗುಮೆನ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದ ಮರ ಮುಹಿಮ ಮೌದುವ ಬೋಯ್ ತಿಯಬೆ ಫೋನ್ನ ಮೌಲುಮಾತ ಮೀದು ಎ ಮೌದುವಕಿ ತೆರೆನ್ ಗೆಣಸ್ತೇನೆ ಮೌದುವಕಿ ade alwomen diriyulumuge haya vetu kuramunda iruga komme halateggaves komme waguteggaves alwomen visnalan jehe alwomen ga amalta eya eggota bahattan jehe kamegge wahaka ade alwomen med wahaka dakkani haggu gotuga man Allah wakil kurma gule gotu ade raz kuriya medu mi program ge terega wakil kurma gule gotu hasagotega haggu gotuga man Allah wakil kurma gule gotu tebe fonna mawlumat genestevetu alwomen maseh kuramun gendani alwomen program ge kuriyan hori bataka dani kuda kuda wagutu kola kaffa ade ade sefaru mihaptage islami dirum program emme ha belun terena marhaba dannawan anu fashmuga faha kolli fadan alugume miedu wahaka dakkana mawduaki hakku gotuga Allah wakil kurma gulewato shayzidin alume hama aduwaha wahake mi wakil kurunge wahake ki mi hama den eki goggota maana hama kurevegen hama goggota wahaka dekeve alume wakil kurumuge seki maana tawga alume miedu program wahaka dakkam meuleni man Allah wakil kurumuge wahaka adi hakku gotuga man Allah wakil kurumuge wahaka kobato alume mi mawdu buna haggu gotuga wakil kurave bunaya bahuge maanaki alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mutawakkilin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ade haggu gotuga allah wakil kurume buneveni awun menna allah subhanahu wa ta'ala mi kainatu lawwafa maddi sabawta ko ifagen allah awun menna minwar kurevvi kantattaka rohigen ena mi sababta ko ifan Allah riha kam barosa korum ei awon menna Allah haggotuga wakil korumaki Allah subhanahu wa ta'ala ki awon menge horiha beenunta muhtawta fuddawa devwa farataki fuddawa devuma kuladanakan horihem libigen wa farataki e farakan gabu korum adi Allah enge gotuga matin awon men hayatuga horiha kames wa mi awon vetu korum agunamanna duniyamati kurimati wa huriha musibat takkives Allah hadratun anna kantattake danage ekamattaka aguname ketterivum ehwema kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mes adibay mi ummatuge salafus salihun terega Sa'id ibn Jubayr rahimahullah vidalwani maneki Allah wakilu kurumaki e iman kamuge deba kola ebbay magun menna iman tarikama gulifa wakame Allah wakil kurum e enage hituga amale names agun menge beru fushu amataka gule agun menge mi duluge amataka gule agun men hashigandu huriha gunawantaka gule kantattake bay faharu agun menna dimawa kame mi agun menna mi Allah musibate kurimati kuruima enaya e ketterikam fahanala gos bunanwa bastaka kuranwa amatake kurevigen datam fene awun men nati ifada musibate kurimati Allah ga hadratun awun men a kamekkan ekamun aragatum hattaka awun masekka kurum e balimadu kamekkam gavies adi faagati mi awun men tadumadu kanakam gavies adi faagati kamekkam Allah devwa niyumata devvies ekamattaka shukuru kurum adi Allah devvi minwar awun men ruhum mikantatta එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දිකිරදු කුර්ආනුග කිත්මා නබිය්‍ය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ ෆාන ඊමාම මිස්තකුන් නමියති මිකම අමර කුරබාෆාකම
الله وحي كربا توكل على الله عزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين معناه كي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانجي تيبان وكيل كرا كليفان وكيل كرا باش එකලාගේ කලේගෆාන් වන්නකි නමාදු තෙදු වඩා ගන්නවා හිඳුගස් කලේෆාන් දෙකවඩිගෙන් වා අදි රස්කලාගේ අදි සයිද කුරා මීහුගේ තරේ කලේෆාන හරකාත්තරි වඩා ගන්නවා තිවස් මේවේ එහෙම මෙතන වගොන් මේගෙච්චකි අල්ලාහ් වකීල් කුරා මීහුගේ සිෆයිකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාය අවුණමෙන් මියති එකලාගේ නමාදුකො සයිද කුරුමකි අවුණම කුරන් ජෙහෙ කමෙක්කන් එහෙම ඒ ඉපුරිහම ගොතු ඊමාමුගේ හගීගේ මානාගේ බැනකොට ෂෙමි වකීල් කුරුමගේ වාහකයා ගොලිගේ මියන්නනි සවබතවගේ හිෆමුගේ වාහකෙ මියන්නනි ෂෙගම දෙමම වහගොබතුගා මේ අල්ලාහ් වකීල් කුරුමකි කොබෑකම් බයන් කොද්ද වීරුගේ සම මේ ෆර්තන සවබතවගේ හිෆම ෆහුගා දැන් එකවරන් හුරි කන්තත්තේක වාකලුගමන බයන් කොද්ද වෙන්දනි අන විතර සවාලකි වකීල් කුරුමගා මේ මාද්දි සවබතවගේ වාකලුගම මි දක්කනි වකීල් කුරුමගේ මාද්දි සවබතවගේ හිෆම් මිජේ සවබකි කොබෑතනෝනි කී වෙබා අලුගම වකීල් කුරුමගේ මාද්දි සවබතවගේ හිෆම් මිජේ ඒගේ මාද්දි සබබතවගේ වුන් හිෆන් ජෙහෙගේ බර රංගල සාෆ් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි උරිහා සබබතක මෙදවරි කුරල් අස්බාබුල් මුසබ්බිබා ෆරාතකි අවුණම කවනි සුන්නත්තක කනාගේ වනි ලබ්වාෆා මේ දුනියවි හයාතකි ඉන්සාන අඩි උස් ගන්න අන්නාන කන්න අවුණමෙන්ගේ حالت බදල්වානකම් බලිමඩුකම තදුමඩුකම එක එක කන්තත් අන්නානකම් මික්ෆද කොම්මෙ කන්තත්තකීස් මේ කවුනුගේ අල්ලාහ් ලබ්වාෆා කන්තත්ත වකින් ખાસකෝ එකලාගේ ඊමාන් විමිස්තකුන් එකලාගේ ඉම්තිහාන කුරබ්වානකම් එමෙ කිරිත කුර්ආන් අල්ලාහ් වහී කුරබ්වා හසිබන් නාස යුත්රකු අන් යකූලු ආමන්නා වහුම් ලා යුෆ්තනූන් माने की मिस्तकुं हीकुල එමිහුන් අල්ලාහ් ඊමාන් වෙජ්ජේ බුණුහුන් එමි ඉම්තිහාන් නුකුරබ්වානකම් එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි සබබත මි කවුනුග ලබ්වාෆානි මිසාලක අවුණමෙන් මීහකු බණෆාන් උමර් ඉබ්න ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු විදාඩවනි මීහකු මියති එමිහා ගේතරේග එඳුමති ඔෂෝවේ ඕගෙන් මසක්කතෙන් නුකුරේ රිසුගු හොදු මට්ටක එහෙම වෙජ්ජේ එන බුණගෙන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරිත කුර්ආනුගේ අබෝවේ ඉන්නල්ලාහ් වර් රස්සාකු ذුල් කුව්වතිල් මතීන් අම කෂණ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි ගිනගින රිසුගු දෙවවා ෆරාත අදි ගදෆදවන්ත රස්කලාගේ එකම කවුරුන්ෙන් අල්ලාහ් රිසුගු දෙවවා ෆරාත අවුණ රිසුගු හොදු මට්ටක මසෙක්ක කුරංජේ අවුණ මේගේ අල්ලාහ් මානේකි වකීල් කොෆේ මිහ ෆුදි වඩින් වමන් යතවක්ක අල්ලාහ් ෆහුව හස්බු මානේ අල්ලාහ් වකීල් කුරාමි අල්ලාහ් ෆුදි වඩිගම් වේ එහෙම මියති අවුණ මෙන්න උමරෆාන විදාළු විදෙව්වි එච්චකි මිසාලක මීහකෝ එහෙන් මසක්කත නොකො එන ඔව උඩුම් රනෙව රිස්සස් නුෆාබාන මසේ කුරන් ජෙහෙනක අවුණ මේගෙන සලාම සල්ලල්ලාහු වෙනු මියති සුලයිමාන් ෆාන් දොසර හිනි ඉම්තිහාන කුරබ සබබුගේ හිෆන් ජෙහෙ කන් අවුණ මංගා දෙකන් තත්තක හින්‍ය ෆුඩිය කල්ලාෆ උනිගේ කානාය ගොතුක මියති දෙව ගොදම් අහරෙග්ගෙ මච්ච කායක දැන් අහරෙක් කොෆ බෙල්ලෙවර එම්ම ඔෂෙක්කාපත හිඳු හින්නා සුවා කුරවි තිබාගේ රිසුගකි කානායක අහරෝගේ බජටකි මේ දෙව ගොදන්නුන් හෙය කනේ රිසුග බදන්නේවි තිමන්න මියති අලාද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මඛලූගුන් තර මඛලූගෙග්ගේ අද්දරුගා හයරොෆ ඛාලිගුන් තෆරා මඛලූග මතින් හඳුමනති වඩිනු ගන්නවයි එක මඛලූග මතින් හඳුමනති නැතේ එහෙම කලේෆාන් තිමම්ගේ මතින් හඳුමන තිජ්ජකමු ගාවනේ නම තිමන්නගේ ෆුරාණ මුත්ති කුරෙමද තිමන්නය මේ කායගෙන් දිරුහුර වෙනි මානේ කාබය හදාගන්නේ එහෙඤ්ඤා තිමන්න හයර නුව මිනිවංකම දූකුරෙම තිමන් රිසුගු හොදුමට්ටක මසෙක්ක කුරවේ කානා හොදුම එර තිමන්න බේණුම් වා වරක තිමන්න කෙවේනේ තිමන්න බේණුම් වාච්ච තිමන්නේ හොදේනේ තිමන්න බේණුව මසෙක්ක තිමන්න කුරවේනේ එහෙම වෙගන්නේ එහෙම අගුණ මේගෙන කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිකම් බයා කොන් වමෙති ලව් අන්නකුම් තවක්කලුන් හක්ක තවක්කුල රසකකුම් කම යර්සුකු الطير تغدو خمات وتروح بطانها මානගේ තියබාමිහුම් අල්ලාහ් හග්ග කොතුගා වකීල් කුරාකම් ගාවනේ දෝනි සූෆා සූප රිසුගු දෙව්වි ෆදෙන් තියබා රිසුගු දෙව්වි එසොරුවස් හෙඳුනු මිදනි කායචේ හොදුමට්ට රිසුගු හොදුමට්ට ක හෙඳුනි කුන්නනි හා බණ්ඩාය පුස් බණ්ඩාය හවිරොන්නි බණ්ඩ ෆුරාලාගෙන එම අවුන් මෙන්න මිජවර මේ ගෑම් මිසාල මිජස්සේ බල්ලව අල්ලාහ් මඛලූගතර මඛලූගේ දෝනි සූෆා සූෆි ඒ බහුඩ වර බුර මසෙක්කතේ බකුරබ්වා කඩුග ඔලේ අවුන් මෙන්න ගේන මස් ආනු කාරිගේ මෙොලේ
මේ කුරංගි taka adiyaki duni sofa sobe kurabba masekka e kommechves Allah wani ekalaage rizuku kandalu ba e rizuku hodumatta ka masekun e magunu men evves haleg balivumma musa bali jahum balin farwa kuramiyati na ehma kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ro kurabba wani inna Allah anzala ad-dawa wad-dawa fatadawa wala tadawa bil haramin mane ke Allah subhanahu wa ta'ala bali jessawaniyas adi balin shifa devvani tiba min farwa kurabba ekam tiba haram kurabbi ecce farwa no kurash එහෙම අගොණමෙන් මිසාලක බලි වීම ඒ බජේ ඩොක්ටරන් කාර්ය වස්තා බලි තහලීලු කො බලි දෙනගන්න ඒ බයියා ෆරවා දිමා වෙජ්ජියා ඒක ශිෆා දෙවිකන්තනේ මිසාලක මීහකු බොනෆාන තිමන්න වකීල් කුරාම අගොණමෙන් තරෙන් හිමනේ බය කුතිබේ හිතුග අමලෙක් ගොතුග වාහිදු අල්ලාහ් තිමන්න මෙති වකීල් කොක්කෙන් ඉරාද කුරේ කලා ශිෆා දෙවවාන රංගල වහක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මීති වයිසා මරිස්තු ෆහුව යෂ්ෆීන් අගොණ බලි වෙජ්ජකම් ශිෆා දෙවවාන ෆරාත් දෙවවා ෆරාතගේ කලා ekalaange meti ehme ki darwon men nebenge mikit man nabiyya sallallahu alaihi wasallam dua qurab allahumma azhib bas rabbin nas anta shafi la shifa illa shifauk la yuqadir saqama meti darwon men allah subhanahu wa ta'ala ki awun meti mistakunam qurimati wa kantata gendawa jassawa farataki ishfi anta shafi iba allah ki shifa devwa me shifa wa ki devwa de ifa allah shifa devwa farate illa ekalaange shifa men shifa nuwai namisa agun men nebenge zamanuga enti kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanwes miyati agun me devi irshada ki balivejja me sabab ta koi faham se qur'an anekama ki agun men bayfaru me agun men nebenge allah subhanahu abdullah ibn abbas radiyallahu anhu dalwani allah wakil kon sabab ge hifum ga miyati ekala ge agun onnanje itubar e itubar agun men damhattan me jehen teduwari gotuga balhattan bajje ei allah ga hadratum agunu menna bayfahar libe kantatte konnan ekalaga hadratu gamu devwa devvuntan ei matihurigum wa devvumake faharegga ena ede kantatteke ena nuwe hinga daan e nuwe nima agunu menge kola e masalan mutala agunu beenuwa gote kan nuni munima ei allah simannaya deragom minwar kurabbi ehin kamakunu daan ehma allah sababuta hifumuga miyati agunu men maaddi gotun alanje huriya hafiyawta alanje kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballawa kalefaana ki allah hadratum madada rakkatrikan libadagen be kalekamuga wihindos adi ekalaage nabiyyu hen nabiyyu macca ikhtiyar kurevvi emme he ummatuga nabiyya e nabiyya wes huriha maddi huriha sabtake hippevi ekalefaana hijra agon men egen khutbaga saasa faden hijran agon mara risi misatake megele bidan kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalefa hijra kurewa hamasduho kurin මේදි තයාරි වඩාගන්න ප්ලේන් එක කුරෙවි කන්දත්ත කුරෙවමුග ප්ලේන් කුරමකි අවුන මේකම කාමියාබමුග එම්මෙ බොඩු හගීගි සිර්රු එක හික්කලෙගෙන්බ එකලෙෆ ආරුකාට එකලවාලෙවි සවාරි තයාර කුරේ කායිච්චේ ගෙන්නාන මිහ තයාර කුර අස්මා බින්ත අබී බකර් අදි මගුදක්කාන මේති උබයිදුල්ලාහ් රයිකත් මාගේ යහූදිය කුයි හිප්පෙවි අදි මේති අලීගේ ෆාන් මිස්තකුන් අමානත හවාල්ගන් ජම්මියති එකලෙ මෙද්දාම් කුර බේවි adi ekalefana makkaga mushrikun reewunta go khabar mi zamanu mi kiya media ga wasilat khabaruta for koddinu mata abdullah ibn abubakar kandelubi adi arabinnaki ekalemi nidumo kurinna hela bagutuga fresh milk beenu kura farata kawati mi amir ibn fuhaira ekama kandelubi em agon mene benge kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam farbada hohalaage tindus mi madu kurevvi kurevvi kobata mikanta sababu to kihipon em agon das koddin fila wadaki kalefani ko wadagen gaagane ms dost kalefana birwari kamuge terega allah nasru debbi em komme miheko sayatuga dimawa kantatta agon menge kamike ambitions me achieve kurumatta ka agon men jehene goal e hase wake hase kurumatta ka sababu kihifam maseka kofi allah iradu kurevvi meka ege ekan kamyabu gendan shagam de mahmud limadere samati faahak kol de rasul sallallahu alaihi wasallam ge haya pro ekalege faanuga amal furta ko men fennan oi misalaki ekalege faanaki hama sawta ge hippawage kuri hakame ves kure be ekalege gotuga alome namuna milibi gannani komme kamege rasul sallallahu alaihi wasallam ge haya pro nota ehem ves nabi be kalunna salafus salihun ge amal furta ko namuna libi me gannani komme kamege ves ade alome miyadu program ko mi wahaka dakkani alome ge diriulum ge komme wagutaka ves gulifawa komme halategge ves apply kurave wahake me dakkani alum apply kuranje kamege wahake me dakkani wakil kuranga beje komme wagotegges
kobaba nabiyunna salafus salihunge hayapulun awu menna fennan hore namuna taaki wakil kurma gule gota fakkenna agunum negena mi salama sallallahu daud alayhi salam ekalefanaki allah subhanahu wa taala waragina kantattakum imtihan was kurabbi adi gina nabiyunna ke boda imtihan kurabbe ekal adi allah subhanahu wa taala ekalefanaki akkan kuruma mi kantatta design kuruma mi etek kantattaki ilmutake sdebbi adi doni sommiyati bharabadaka pada kantatte kalefana kiyamantarikwa dagonu madwechchugo lebbi salama sallallahu daud alayhi salam allah wakil kurumuge misalaki abadus vidalwan misalaki timan kalefan tim amidarinna kampondeni atun kurama sakkate kalefan ರೇಗಣುಗ ಹಸಿಗಣ ದೇಂಜಿ ಹಗ್ಗುದಿನ ಮಟ್ಟಗ ಅವಹಾರ ಬೋಲಪ್ಪವ ಪುರತಮ ಕೊಳುಗ ಅವಹಾರ ಬೋಲ ಮಿತಿ ಪುರತ್ ಮಿಯ ದೇವನ ಬ್ಯಾಗತೆ ಹೇಲಬ್ಬ ಅಳ್ಕಂ ಕೊರಬ್ಬ ಅನೆಕ್ಕ ತಿಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗ ಅವಹಾರ ಬೋಲಪ್ಪವ ಫಹು ಬ್ಯಾಗ ಅಳ್ಕಂ ಕೊರಬ್ಬ ಅದಿ ದುವಾಲು ಹಿಂದುನ ಹುಂದನ ಮಸೆಕ್ಕ ಕೊರಬಿ එහෙම කීත්මා නබිජ්ජා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉම්මතුග නබිජ්ජා කීත්මා නබිජ්ජා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගෙන නෙවි වකීල් කුරුමුගේ එම්මෙ ලාමසිල් මිසාලෙක් ගතු අගොණ මෙගේන කීත්මා නබිජ්ජා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් ගේ ගෝනාතක එකීකි දුත්තරාද එකීකි ජෙස්සුන්ත එකලේෆාන් කුරබ්වි එකලේෆාන් උෆර්නොෆොන් නිකුම් වඩාගෙන නජි වඩාග අද එකලේෆාන් ඊමාන් වෙමි හොන්න ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಕಂತ ಕೀತ್ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದತುರೆಗೆ ಮತೀಗ ಎಫ್ಫಹರಕು ಎಕಲೇಫಾ ದಿಮಾವಿ ಕಮಕಿ ಮೆಂದುರು ಕೇವಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಕಾಯಚಿ ತಯ್ಯಾರು ಕುರಂ ಜೆಹಿ ವಡಾಗೆನ್ ಮೀ එකක් එබ්බේ ෆලක සහාබෙක දාන් තිමම් බකරි කතුලානම අනෙබ්බේ ෆලක විදාල තිමන්න ඒ බකරි හංගන් නොලානම අනෙබ්බේක විදාල කොෂානම අනෙබ්බේකම තිමන්න බකරි ෆිහානම කීත්මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විදාල තිමන් කලේෆාන් දරු එක් කුරානම අලිෆා ෆිහන් එහෙද අසහාබේ කලුම් විදාලවි අල්ලාහ් රසූලා කලේෆානකි තිමම්මගේ වෙරිමි කලේෆාන් මඩු කුරබ්බා සාලක කලේෆානකි ගෞමගේ මජිස් මසූලියතු අදා කුරබ්බා ෆරාතක වාති කලේෆාන් මේ මිකමුක කීත්මා නබියා සන දෙක දෙන්නේවි සලාම සල්ලල්ලාහු අලයිහි දාවුද් අලයිහි සතිමන් කලේෆාන් නබීකමු අක් දාවුද් අලයිහි සලාම් නේ කලේෆාන් කාබ උළු ෆරීකුළු වි අතුම් කුරබ්බා මසක්කොතන්නේ එහෙම තිමන් කලේෆාන් ලෝබි කුරබ්බනි atun koraba masakkatun kaabe hataashe veriyeka vegen khalefan hunnabi kinu amru koraba ek masuliyate makamuga emmen go baaverivu mi agunu men nabiyun ve faratun lifawa warabriti namuna salaka masakkate hinga qurashe bunu badaluga leaderunge sifayeki kobata hingashe kuran mihem bunu detta ehme agunu men leadership ge waram muhimmu sifatake nabiyun dakwa fani adi egamuga mihunna ekuga ekomme halek gaves ebe khalum wadaagenne mi agun me liben hu namuna misalak kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki khalefanuge am evves ge koluga abiyam bikamanu vid aish salam me aish tufan vidalwani handumahuge tin handu e bale profil wecche noka ege tibbevi nammes dirhurumatta kaaba hada hamekani mi barosa vi kontito fena kadura kaage ekam kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalefan erre ko abhar ho nuleppige agun mengene mi pandu haavegen gos nikum wadaagenne hadisa ekelefan kaache ebbe sambege kaachen ekamako haavegen gos panduga eru dehila bannawa ame ekelefan mituru sahabim wes egotuga nikum wadaagenne vi egete abu kurfan umarfan nikum wada inhila bannawa ehma mige engeni agun men nabibe kalonge siratu agun dakwa difawani agun men huriha kamega mi wakil kurumuki allah baake ki agun men kanne bumen nonkam masekka koggan kaamiyab waane එහෙම යති අගොණ මෙ නෙගෙන මේ උමරු ෆාන්සල් මුෆාන් අරිහා යමනු ගහලවරින් ආස් දෙන්නේ තිමම් මෙති ති කොම්බෙත් සුවා කුර වෙදන්නේ තිමම් මෙන්නකි මේ අල්ලාහ් වකීල් කොග්ගන් තිබේකේ උමරු ෆාන විදාල වෙති බෑමන කාම්බොන්දනි කොම්බේකේ බොනි එවැනි වෙනි බයික තිමන්නේ කාම්බොන්දනි විදාල ති වකීල් කුරුමෙන් නෝනේ වකීල් කුරුමකි තිබා ඔබ් බිම්මච්ච ඉල්ලා ල වලුලා ෆදින් අල්ලාහ් වකීල් කුරුම ති කන්නෙව්ව ගතමකේ එහෙම අගොණ මෙගෙන හුරි කොම්මෙ නබියකොස් ekeki masekka kurebi nuh alayhi salamaki min zakariya faanaki wadan kurebi amilla dirulu mattaka kommes masakkatu hunare das kurebi ehima ebekalun ekam kurebe nabi allah hadratun nangaluge gawmuge verimi hay bowe budget ekkan delifa musara enundo khalifa verimi hay ekibe ede bar bodu masuliyat en bodu masuliyat ada kurumuge zimma ufulami hekavati waguten nonnan amilla amidarinna maaki amilla atun kura masekka koggen masay kurumata ekam kos
ebekalum namuna dakkevi agun menna mifad namuna dakka kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimunge mi muli gawmuge territory himaye kuru mattaka mase kuranje difaa gotun datto ya agun macca baaki wajibe kubbawa ekanta difaa kuru mattaka miyati madina himaye kuru mattaka mase kuru bidu khandaw konumuge masakatuga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam amali gotum bahari wada ganne kainge mai hijran fassana kuram miyati hanguram duniyage ero tibi huriha superpowers take ane ki dekola muslimun gen islam de nattala ekalefan inbai madu mis kolako ikhlas tere mis ko nattalu mattaka mase kore bihindu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam koru kanu masakkatu gawlobe agun mege kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam e namuna dekkevi agun menne baduha honukamu ekabe kanu heda korebe hemema mi agun menna nabiyyu faratun libenga wara la masil misatake ad mi haftaga islami dirum program galgome wahaka dakkam mi gendani haggu gotuga man allah wakil kurma gule gotun ad mi hisaban ayruga haggu gotuga wakil kurmaki kobakan shehu bayan ko debbafi adi algomen wakil kurayruga sababtawga hifam mi jeheni kivegen kama adi sababtawga hifuma ekuga wakil kurmuge gotun algomen rasul sallallahu alaihi wasallam ge haya polon adi ehen rasul bekaduna nabi bekaduna salafus salihun ge faratun dibigen dia namuna tawge wahake salgomen bayan ko devija shehu algomen bayan ko debbafi ede irad kurwa kurien hori batawge sami mawduge teren tebe fona beenon ter mawdumat te geneste to al mase kurum gendana enna mes kurien hori bata kalgomen dani kuda kuda wogut kola kaffahu ade sefaru mi haftage islami dirum program emme ha belun terena marhaba danno ade mi haftage islami dirum program galgomen wahaka dakkam mi gendani haggu gotuga allah wakil kurma gule gotun ade mi hisaban ayruge salgomen ummid kurani algomen mi geneste on mawdumat ki tebe fona beenon ter mawdumat ka vikama irad kur algomen mase kurum gendani hama kurien hori bataw terege mi mawduge teren mi mawduge daira ge teren tebe fona beenon ter mawdumat ki geneste veto shalom mi dakkani wakil kurmuge wahaka algomenna kantatta kurimati umun mi sawbtawga hifma ekiga man allah barosave ekamuge rangalu gotte buma ummid kogge tibumuge wahaka anitarini algomen hama dakkawake ketteri umuge wahake kiwes algomenna wara egge sifataken eba fenege wakil kuruma ketteri uma mikamu tafataki ko baba hagiyatuga me agonmege tere me e kuring agon ham hitangara me ketteri me te wakilu kura me behigenda baataken geto hemene ege tere ebbay ki emi hun hitun allah subhanahu wa taala ya wakil kura me hun adi emi hun maddi sabab ta du kollami ane ki du kollage em hun mitiberi allah wakil kura me bunani ei as hagiyatuga umar ufan vedada wihen dogu werin gotuga kazzabtum me ane te bam dawa kura allah hagiyatuga wakil kura me kurumaki sabab taw hifa ewa ka gon men gu isse gossi devana bayki wakil kurumuga ma machak dami ege mubalagha mane ki onna minwara bure mi mane ki allah eggotak wes allah wakilan nukurami ege mane ki huriha kame wes enage molukamu mata miyane mihege molukamu ene msa doctor gos ena midiye gos doctor dim behege sabu nota doctor ge molukamu ene shifa debuni ekam allah subhanahu wa taala ya wakil kurun allah hazratun kan shifa debigen annani edu kollam e farwa koda kur mane ki ekves halega allah wakil no kurun miyati anem mihaki miyati e huriha allah subhanahu wa taala ge mi parosa wanje huriha dorutake huriha kantattake sabab to hifagen ena manfa kurwen kantattaka ei agunmen tawhida ekuga mane ki shariatuga wa gotuga matin enage buddhi beenun koggen hegotuga kantatta kor efada mihaki ehna di misalaka hagigatuga ketteri kama tidme turi suwada meti wakil kurum tafata kabbalar agun menna mi misalaka aniya libeni e aniya ya agun men kekkogen tibene balivima bayya misalaka bali bodowagen dani agun allah wakil kurumun e shifade beenato no metanuge hima ketteri kama ki insanage hona waram matiwari sifai adi kettirinna allah subhanahu wa taala madhaki wa suruge ufawri khabar wa bashiris sabirin mane kalefan ufawri kam kharud ba kettiri wa mi watere miyati idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un emi huna musibate kurimat wajji em bunane timanna allah hadra milko gene allah shay atiman ruju ko rabbani kana hadrat shay em kettiri kan mitanuga mane ke agonmen bayfaru dimawa kantat enage haggu mate eneya
maneki beenum wa kamen hasil kuran masekka agunumen kuran e ketterivegen hurumennu misalaka needeve kantattake mihegge fushon note eneya enage mi aniya lebemun dani agunum ekan koggennuwa misalaka alifan gadu miyati agunumen hama kurimati wati alifan gandekka e benge ena kuran ule kantatte ekamuga agunumen ketteriwani yati manna mi aniya kuremun dan angalo agunumen nam salafu salihun mi azima ge hifette mi har dinuge ebo rukhsa ka azima eka sa aniya lebemun dar ene e azima egotugumatin kekkurun e Allah subhanahu wa ta'ala hagguga e matiyorikan dirumattaka e be kalun kurebe ekamaka emihaka furana salama kurumattaka aguna sabuge hifun em islam dinu miyati mi bandu haawegen aguna bandu furana mun uttinu kurebe haade majburi halatuga dinuga haran kurebe veccebes beenu kurun e bandu furana mutti kurumattaka ehma aguna mennge macca miyati mitanuga miyati ketteri wumun nune misalaka ene hisabun e ketteri kamuge miyati aguna menna mi darajatakin e bote ekam wakilu kurumaki Allah subhanahu wa ta'ala ya alukamuge matiwari goi enunto e agunu menege nabiyuna rasulun e bekalun bay nabiyyun misalaka kilu qur'an ya ketteri kamuge misal miyati ayyub alayhi salam ekalem ketteri wadagen nebi enunto adi shakwa kurum maneke Allah subhanahu wa ta'ala hadra shakwa kurum awun du kollu mi bay hoda kan nabiyyun ko te ikhtiyar kurabi abi miha kato vidaloi ti mammen niyumatuga haddi eten ahara wanden ehe balimadu kamu datin ahara me doskola kennu kuram vitoy ehe ekam ko ekan korevir ko bata em fahawagu takki abi miha mase kaagen boyogen agonu men datto dirihun nan me kaache kaanje base parwa kuranje ekale dennevi me Allah hadratum baaki rakkatari kamen edento mane ki shifa demo dua kuram menonta em fahawagu dua korevi dua kur Allah subhanahu wa ta'ala e mi shifa devvi hema agonu me benge wakilu kura miha wakilu kuruma kuga agonu menna e ketteri ukan ege miha kibaga hunnan jehene enondo e ketteri kan horegenne agonu menna hagigatuga e mi deti kuli lame hifa de sifa kamuga me shey menna ham miha hisaban ayruga ham engen midiya kamaki islam deenuga wara boda wakilu kurma bar walwa fawakan awmana rasul sallallahu alaihi wasallam ga hayapulum wes nabi be kadunna salafus salihun ga hayapula badali kam ga namis mika engen vidati kirit gurwana rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun ge basabit we mika alma kurma islam deenuga wakilu kurma miha bodam bar walwa fa minwaru awmana mi libigenda filawalaki ko baba awunmenna mege libe emme muhimme filawalaki awunmenge dunyawi hayatuga miha ko koram beenum wa komme kamevves kurumuga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata emme furata magunme kantatto ke denji heka miya gonme lebe emme furatam filawal faharegga misalaka kame miha koddifana miheko agunme geeti we mihe kare diwon badaluga Allah hadratun agunme kantatte edi ekana hadratun waage denji hen ekit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam agunme dakkawa fa namuna nikale faanuge miyati mi bodobebe kiya bodwe dari kabni Abdullah ibn Abbas dan nabi kale fa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah mane itiba kale fa no kama kan ede kam Allah hadratun edeshe e adi kam waage de kan hadratun waage ekibege Allah subhanahu wa ta'ala awgun menge beenun ta fudda wade wa farataki ekan awgun men hituge adin gabu kuranje hen ema Allah hadrata awgun men maaddi sabab ta hifagen du'a ko ekadang hadrata awgun men e sabab misalaka agonu menna niyumate Allah mahruquna huriha sabab takun agonu men durukuran e baje misalaka agonu men wes mihe kare kamakan edigen dairo agonu me benge emiha dogu malumatake dogu kantattake ena mi hilata makara olwalum ege terege himene kamuga wani e faratakun e kamakun fudena kan ena em tedweri gotuga tedweri mun mi agonu men libbade ekkamaki mane ki Allah haggotuga wakil qura mi hunnaki teduwarin gotuga mihmenene ehwema awon men miyati khitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bes adi ekekin mi awon nabijun siyaratun awon men engechaki emiha ki teduwari kamuga sifa emiha ki bag horejje kamuga wani nama emiha wegen dani Allah subhanahu wa ta'ala ge russabun emiha ka libigem wan mihe gotuga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne awon men dannawani mi miha ko tedu bunamun tedu veruik gotuma tedu buna kamuga wani tedu veri gotu Allah liuwan emiha ko suwaruge tedu magudakkani hewkanta magudakkani suwaruge ashe
එහෙම මේ තෙදුවරි වොම් වරම් මුහිම් කොම්ම කමෙක් ගාසා ගොන් මෙන් කුරා කොම්ම කමෙක් ගා අල්ලාහ් වකීල් කුරුම් ගාස් තෙදුවරි වාංග බජ්ජේ තෙදුමානගේ හග්ගොතු ගති මන්න දවවායකු නුෆුදේනකම් ඒක එන දන්නන් එබජ්ජේ අනෙකමකි ආවොන් මෙන්න මියති e masek gada ala ekame kurum hasil kumattaka himma ma yuswari kan one noane kan kambodo ma hasunta agonu me depression gosgen agonu me den going husu diven dive me kya going husegen noane kan kam eti allah ismanne kommes kote minwar kurawwane kan e agonu men e gotu gamati kalaange onnanje furihma itubar agonu me onnanje hene ekibegen kit gudusi hadisek gasamni ana dhanna abdi bi ana inda dhanna abdi bi mane timan allah wadigen wani timan allah wala timan allah de tere hi kura gotu macchase එහෙම allah හතරට අවුන් මෙන් එවස් හාලෙක එකලාගේ අවුන් මෙන් නුභාගතක දෙකිගෙන නුවාන allah subhanahu wa taala ඕගාවන් තරස් කලාක ෆාෆේ කුරවුනි එෆා ෆුස්සවා දෙවවානි කලාක අවුන් මෙන් හතර කුරන්ජෙන් තෙදුවරි නියතක ඉඛලාස් තරිකමාක අවුන් මෙන් එකලාගේ ඉස්තිග්ෆාර ko අවුන් එකලා හදර රුජුව වෙජකම අවුන් හුරියා ෆා ෆුස්සවා නමස් මිහාරකන් නාස අවුන් මෙන් තරෙන් බොඩති කුත්තක අරාගනේ ෆාවා අද ගින ෆාෆ කුරේ ෆාවේ මායුස් කමා කන්තත් කුරිමතිවේ ballawala timanne miyati war margina kantatte kurefe hitma nabiy ashabe kalum se kota dennevi mane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam dennevi ti bami hum allah subhanahu wa taala ya fa hus dannawa ki allah subhanahu wa taala ki rid qur'an ibote miyati ana ghafurur rahim timan allah ki mane ki ogawanta gina ginen waaka fa fustafa raskana adi ya vidigen wan azabi huwa azabul alim mane timan allah azabaki eye wendani azab mu'minek mihonnan je sifayki allah rahmata ummidu kurma ade kalang azab birwetibu mi medemedu galwon mihonnan je evve salegga misalaka timanna komme kamek kuriyas timanne mi mihal ballawa timanna me horihano baaka me qur'ani nun heye timanne kevves ka dunia mati dati kam evves tadumadu kam ves adi bayyes no je heye ekama ko mi istidraj yata allah subhanahu wa taala ene dun devini matenno migota mi agon mentere hukum pura mi ho mifada kantatta pura mi ho ei hagigatu gas ene ki buddhi veri mi hikotuga nubeleven ene ki emme balikashim hungaterege himene kendan amma ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam agon menna me dakwa devwa namuna ki agon men henduna agon me wajhe me ummatu parakal levem rod ridu hodu matta ka masekam nikunnan jeneka e me ummatu ge hewkan levvege henduna eka misalaka agon men masekkatu gadiya agon men ofi hangas e masakkatu wagutu ga agon beenu tedori kama ki fanye bajhe hifumu sabun emihage beenun tabs ali ehmiyam nabs muitamoge hem afradun nas ege beenu hifigen daane gottaka shay alma duniya matiga nin diriwala mandar diroma gaya vetu kur mandar alma kura komme kama kiwes alma duniyega ekamuge sabun faadaen hodu matta kanota akhiratuga ekamun oi faadae kattaka kur mandakam alma medakkane ma allah wakil kurmuge wahaka anda qabul kare gotuga mikamuge sabun alugomenna duniya akhiratuga ves faadaatake libigen daane kamigge wahaka alugomenna me dekeveni kobaba wakil kura mi honna wakil kurumun de duniyega alugomenna hori faadaatake shakkaname allah subhanahu wa taala ge mi loboetikan emiha inna allah yuhibbul mutawakkilin allah wahi kurabba pebo mi allah lobodigan nabe wakil kura me hendeke agun megen anekamaki allah subhanahu wa taala mi ummatuge ebuhuri hisab kitab neti allah subhanahu wakil quran surag waddawana mihun ebbe haddi has mihun egetere kima isra mi'raj ga kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala dekkevi me gawmutahuga mihun nabiyuna mahshar qurabigan diego die hindu ekeki nabiyun evves tababe evves mihaku nabi hustibbe ebikaku demihun tibbe mihun de hataru mihun tibbe nabes mi ummatuga nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam adi salam musa alaihi salam ge gamuga mihun tabawi ikhlas tarikama tabawi mihun tedorikama tabawi mihun dekkevi egeterege haddi has mihun de asabe kalu miwahaka dennevi allah rasulullah ei kom baitto sahabinge tere kale fami dunia dukre ellakka wure ginam yo ekalon tibbe hajjatu wada datta bayro da dennevi dennevi ei emihun naki evves evuriha kameggas allah barosa quramihun adi emihun balivias emihun rogiya kurmakas nede adi kamaka madadar ehmiyekar timanna ehitariwans nede emihun amilla masakkatum emihun masaykoggen allah halaku rizugu hod masaykoggen ulunu mihunne ehwema emihun naki furihima wakil kurame mi
awun libe fada anekamaki Allah subhanahu wa ta'ala wakil qura miha eenage huriha kama hunna tarutib befa Allah wanake ena duniyawi maddi gotum kuranje huriha kantattake fiyabol taala dura la ena hunna ne kantattake tayyar wage ekanta ehma kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyati awun men ngene miyati bayan qura al mu'minu qawiy khairun wa habbu ila Allah min al mu'min al da'if maneki eenage iman tarikama adi hashihanu gotum miyati balikashi mu'mina wor egotum iman tarikama hashihanu warugoda mu'mina hewkam bude enunto ekivegen miyati ihris ala ma yanfa'u kalefandan wa fi kulli khairin medbariwa komme kama kiyes hewkam gotuga dekene ihris ala ma yanfa'u katibaya manfa qurani kantatta kurumuga tiba hayatuga demihun nashe wasta'in billah Allah kiben waage deshe wala ta'jiz tiba findiwenu dash balikashinwa fidinwash fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza timan tibaya dunyawi hayatuga tiba kulakamegge sabum wes adi nukurakam sanhe kuri musibat kurimati wejjiya nubunash timan eveni gotaka meni kame kuremun namai fa inna law taftah min amali shaytan maneki shaytanaga amala durhulwa kamake emiha kulakantat ena farwa kudakoggen nal farwa kuda kurumusa men meduri kamegga timan eveni gotaka kantak kuramu namoki hara misalaka kiyawa kujjako ene imtihanaka duhun duha filawata muraja nuko dim filawata ka farwa nubahatta hore ene imtihanu bomati wima den ena kambodowe ena haasyogen filaw das kurima imtihanu nago natija nulibunima ena mim ekkala me boluga zimma mi alwani kuvveri kurani kon faradato teacher unna kiyawade mi hunna mambe fanna ene kanta enunta wazifa ge onena waki kurime budani wazifa dim faratum engi gotam masekkan nukor ikhlas tariyan novi ehm vejjiya miki awun me evves halegga gotum ehm Allah subhanahu wa ta'ala awun me wakil kurumun libe manfaata ki awun menge mi maddi sababta ko hifima awun menna ego horiha kamiyabi nasr libun nabiyun rasulunna Allah subhanahu wa ta'ala mehun gamuga mihun dawat dinmuga emihun heda kureviro nosteka fansa sanusu alayhi salam ekam emfaqut Allah nasr libigen ay kamiyab libigen ay ya shay almen wakil kurunga wahaka dakkam dairuga almen miharuga mihalata balala airuga almen miharus me balimadu kamege tere galgom ulem midani mul duniya vesme almen dehi rajyege salgom emmen mikamuge tere gam ulem mundani miharuga mihalata guluwa levige wakil kuruma haggu gotuga wakil kuruma mikantataka guligen almen beden terina devwana meseki ko bato shakkena agunumenna kurimati faba meati balimadu kama adi tadumadu kama mi huriha kam dekam ves kurimati me detta mi aguligen balimadu kama guligen tadumadu kam me ama agunumen mijheni Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrat agunumen suwalaki sabab tawga hifange bajhe adi mikama kama be faratakum agunumen de irshata e balaganne bajhe ekantaka eggota agunu masekoggen mikamu aragatu mattaka hemmen guligen masek koranjehene e agonu me benge misalaka timanneka balihen nojhen timanna mihir Allah wakil koggenne kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha agonu menge ta mihago me mi daturu wariya ko as mehmaniya ko ti arabinge adaka da onnane puratam enage hala enage sawari belhetma kaambon dinun e asu mehman dari de faratuge zimma tere himne e kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bahe sawari mina mikurikamaki korega seria etanege binahuri thane du kolli dukolla fas danne Allah rasulullah sawa kurevi ko bah danne vitimanna ete miyei jamal duko Allah wakil koffe ekale fahme izhab yaqiluha wa tawakkal Allah mane dashe Allah den ete asafa den Allah wakil qurashe ehme miyati agun men mi balimadu kam dima misati manne ka balinu jati manne ki zuwaneke timanna wara sihatu ragadaye ehme timanne ke bayyen nojhene timanna won mehen adi maas ko neediyas ka ko dekki wahke maas ko alakas nojhene adi timanna ma maja kurang timanna tantana daaniye guru pahadagen saabum daaniye timanna kadira dono ekam bali jehuni demwani kigatto ekka buna ballawasha timanna miyati bali jehuni ehma agun men nam ide irshad agun men jehe agun me wagute wajhe agun men iktisadu kurang agun men libe minwaru mi agun men nikan danegen kan vibenun tabhalen tibene fikro kan vivedaren weswi detta ehma timanna israf ko gen nowan agun men beenun taka beenum wa wara agun men mi me bajhe huriha fiyawta kan bali madukom tere agun libadin filawala ki agun men hayata bod badotake mi huriha kamegge fahatuge heven onnanaka na ummidu gen nowanaka
Allah subhanahu wa ta'ala ga rodi baraka kalage imtihan me kurabban mi yaburen hew kantatta ka wona man em salafus salihun ebe kalon na wados Allah mi fada kame kurimat wejja du'a kurabba ekam istighfar kur em ulun islah kurabba ebe kalon Allah wakilam awon me kurevun kamaki ei awon men fushum medweri kamekam ga awon menge evves bare nekkan Allah subhanahu wa ta'ala ge mi kainatu hingawa kam huriha bare me ko farate kala kan ekala awon me imtihan kurabbe kan imtihanu aragatu se kuranje enakan ketteri wegen awon men ebaje kala haduta rujuwabe awon men mi kurevunu awon me ihurabun awon ulum badota ke gennan ebaje ni harus mi ati duniya ves awon men ndir ulumuge nizamam ves awon maragina kan badota ka egeterege hew badota ke sebe ekama guligen awon men eki hurin nege ek kantatta ke taaruf technology awon men nege te malumata ke mi fan taaruf kantatta ke begendi adi awon menna Allah subhanahu wa ta'ala me devwa niyamata ke kihawarek echekkan awon men ege ihsas ege raha awon metibi lafa anu karu terege lafa ehma ekantatta ka egoto mati awon hayatun fuden ekiba laysa Allah bikafin abdahu mane Allah ekalang ala fude kam ga noe hi ekala suwa kurabamiyati emi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati awon men mihun kari salanje hum kan kam geduma fo mihar awon men tere hama mihar me kama guligen eki mismi account number phone wa kantatta ke bakure ene kuramunu komme masakkate kitem me aadage nikamiti kam kan kurambi eki ba awon men miyati kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyan ya'khudha ahadakum hablahu thumma yati jabala fayati bi huzmati min hatabin ala dhahri fayabiha fayakuffu Allah biha wajhuhu khairul lahu min an yassala an-nas a'tahu aw mana'uhu bukhari hadith mane ki miha ko enage waagandu hifagen furo hifagen gos lakudi kana ene konduga eti hifam gos vikka enage mi vikkum ma hewkam bode vikkagen libe amdani hodum ma hewkam bode mihun kari go salanje mabure faharegen edi kamake edifiya difana nun nudifana ehema enage muunu waake kinota huturu e sifa enage hore pindikam mihun ka dekkuma adi ena e daanje halata onu me daanje ne hitere waanje ne emmen gulige ekamakos kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam denne agun menge zuwan wakin khasa ko janu wargo da mihun ama kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi misa jassevi denne vitibage gege ne mi agun me dasko masek qur'an masek koggen tibage mi am fud benun ta muhta ta fud mattaka masek qur'an iradu kurawiya erun tibage gendani hayatu kamyab mihaka tibage adi muitamam ves ege manfaatake libigen daane ehma agun menge zuwanu mi de bajhe mi dani waluga sagun menge ulun islah koggen agun muitamattaka ailattaka agun men gawmuge hagguga hegotuga e zuwan kamge beenun hifagen agun ma kuriyadda ade mi hafta islami dirum program alu me wahaka dakko me gendani haggu gotuga Allah wakil kurma gule gotu ham program ge kuriyan hor bataka ke kudo kudo gotu kolege faun alun baddo kolla ade sefaru mi hafta ge islami dirum program emme ha belun terena marhaba dannawa mi hafta ge islami dirum program ga algon me wahaka dakko me gendani haggu gotuga Allah wakil kurma gule gotu algomge program ga miha hisaban ya iruga algome program ga midakka Allah hakku gotuga wakil kurmaki kobakama adi wakil kurmuga sawbutawga hifmuga muhimmukama adi mikamuga midaira ge teren algomenna beenon ter malumat ke geneste vijjakama tebe fona libigen diakama algon ummedu kuran adi algomen ha mi mawduge teren kuriyan hor batogo is wahaka dakkamun irat kurya gendan shay algomen ha wakil kurmuge wahaka haggu gotuga ma Allah wakil kurmuge wahaka midakkani ekeki kantattaka guluwal devigen wahakata deke munda iruga almenna ham sababtawge hifumuge wahaka emme bodo mi dekevigen diyei wakil kurashe sababtawge hifafa den almenna anna tankolaki dua kurmuge wahaka almenna komme kamek gese mone waragina dua kurashe komme kamakam vesedi ma Allah subhanahu wa taala hadaratuge dannawashe koba mi gulumen ebe beba haggu gotuga ma Allah wakil kurma dua kurma ade mitanuga awunme visnam me jehne misalaka datura kudama yar misalaka mihako masakkate fashairu sualaki enage ebe de me kuda kuda misala awun genestena mitanuga mihako bazarun enatuga ati karak gannan diya miha ene ibunani timanna me dani me karu gannashe pune mihako mena handa me koddani Allah iradu kurawiya timanna tikan qur'ana me adi gein nikon neru tiba me dua koggen dashe bune bune ki kurang he timanna Allah iradu kore bune timanna mihriye laar jibuga timanna evenge mi karo levi aga timanna to ebhotta kiya fokas bazaruga mi olani ko minage laari ko gellich mata olani ko ingata gellunima ase bunani
iradu korabbi timanna lahari gelliche mitanu agonu men egechaki agonu men hendunugo masekkatu daaru agonu men komme kameggas misalaka Allah wakil kuruma adi agonu men kalaage barosa muge sifata gotere mu'minin sifata gotere himenete Allah hadratu agonu waagi edum nuwate kana hadu kantatum edumaki du'a kurumuga wa nema Allah meyati wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun mane ki kadefan bidar wa iza sa'alaka ibadi man Allah artakun edi figam sa'alaka ibadi anni qarib man Allah odigem mani kariga ujibu da'watad da du'a qurami ha ga du'a ijab qaddabum iza da'a falyastajibu timan Allah ijaba desha dinu ganga kantata wal yu'minu timan Allah di iman basha mihunna rangalu go edumattake kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam agon me heduna habiru kiya duata emme bakiya me rakkatrika duata kima agon men ege rakkatrika Allah hadortanga bali bigente misalaka ena miyati hadith ena gatu faasa hurikamuga vies ena gitem tanwas Allah irada inna timanna Allah ga minbarun timanne mikuri mi timannage masekkata ekalaage timanne devviecheke ega bu kuram bejeni ekalaage iraden ka huriha kam aswan ila ikrad kurabe imtihan us kurabe gendani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam tirmidhi hadith kurabe hadith me Anas bin Malik hadith me idha kharaja ar-rajulu min bayti faqala bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah mane ki agon men gain nikun hindu miha ko mibunani ena bismillah Allah barakatuh mane ki bismillah ena barakatuh wa tawakkaltu ala Allah Allah wakil kurame la hawla wala quwwata Allah halatu menu ebes kahla waagi wari kame agon men ka libigen nuwaka ehem vejji Allah subhanahu wa ta'ala emihako rakkatari kan debbaane adi agon men ebenge miharu agon men waragina bayeku mi duwasaraki agon men tereng agon men fushon kantattake wima insinge fushon insanunge fushon wima jinninge boluwase baluwa igato ege tuhumattake jinninge boluwase baluwa misalaka timanne miyani kame me jinninge sawme timanne mi udaguwani bolugarissani timannage meteleni timanne wahake timannage mi ವ್ಯಾಪಾರಿ ದವ್ವಿ ಮಿ ಹೆಂಗೋಸ್ ಎಕ್ಕಲ ಮಿ ಇಕ ಬುಣಾಹಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವಾನಕಿ ಅಗೋಣ ಮಿಕಿಯ ಇಕ ಕುರಿ ಜಮಾನುಗ ಮಿ ಜಾಹಿಲಿಯ ಜಮಾನು ಮಿ ಹೆಂಗೋ ಸಿಫತಕೊನ್ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತ ಮತಿವರೆ ಬಕುರೆ ನಮ ಸಗುಣ ಮೆ ಬೆಂಗೆ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಖುಷು ಮಿದಿವರಿ ವಾ ಕಂತತ್ತಕೆ ತಿಮಾ ಕುಳ ಕಮಕು ಮೆದುವರಿ ಕಮಕಿ ಹೆಂ ಮಿ ಹೆಂಗೋ ಬಲುಗ ಎಳೋಮಕಿ ಐ ಕೊಗ್ಗಂ ವಾಣ ಕಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಉಸೂಲನ್ ದತ್ತ ಪುರತಮ ಕಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಬಲಂವಿ ಕಂತತ್ತ ವೆ ಮಾದ್ದಿ ಸಬಬ್ ತಕಿ ಕೊಬಾದ್ baluga risar isum kommeri isumaki ei kamen nonkan ehma agon men misalaka miyati ekama heduna haviro duwa ta rakkaten wa duwa ta kim agon macce ekkame kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebo hadith pro qur'an a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq mane ki me Allah warage khal kore buriha tatta kan tatta ko rakkateru ana bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai sami alaihi heduna havi timfaru kiyam yati ehem vejjiya agon menna miyati henduna havir ikhlas farakinna tin sura kiyo em kit rasula sallallahu alaihi wasallam ekalefan min daturak gossi kamuga waninam re kurabwa kamu rashegge mane ki re ganuga adiri kamuga nuba kamunna adi gellun denivi taketige nuba kamunna janavaru fanifaksa gel taketi kamunna ebada me bohri me rakkatri kamu ekalefan duwa korave em agon men ebenge em duwa kurumaki emiha ya rakkatri kame Allah hadrat libigen danaka adi ei timanna maddi sababta ko sifagen em horiha kame medorega Allah hadratun kan agon men dannan je em mige em kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibada ekmane du'a ki alu kame kutuga levigen bani ei Allah ga minwarun agon men annako besken badal nuwanakan du'a menovi la yaruddu qada illa ad-du'a mane ki Allah ga minwarun annakantatta badal wani du'a enne mige wara rangol misale kannege salama sallallahu alaihi miyati yunus alaihi salam gawmuge mihun emihun yunus rasulullah emihun kiyamantere ka da ko ekan tattagos ma min yunus alaihi salam emihunna dennabi Allah tiyabamna fahikod debani umattaka mekan tattiyabam kufur wari nuhashe eni umatta dannar tiyabam Allah azaba tuedane ege huna muhlata defa tindos defa gamu nikum wadagane khalifa imtihan wegen diya den emihun Allah hazata rujuu wa tauba wa istighfar ko mi istakun hagguta karagen faame mihun e hagguta anda kori bunave gotuga misalaka ge ara rana furi mihegge siminti gale wagan nagagen bias e gaagano ge natta angos dini di Allah mihun kiben azab ufulle mihar agon men kurimati we faama musibat takun
Allahu minwarun anna kantatta badulgen dani duaen kan awon menna engen je kantatta badul awon molon islah kokkan ah she walmenna ke ham walmenna ham miedu program go bar beenun ter malumat ke ti hissa ko devvi asa go tek gama ma Allah haggotu ga wakil kurumaki algommenge dirulum ga hayatu ga kiha muhimu kam ekkan ade algomen kamiyaba wasilu mattaka duniya kam go winames akhiratu go kam go winames she go wak fulawmen enge midi ham war muhimu kam ekkan tinkam algomen ham war boda paha kurun inde she walon ham nimadum kurun ham paha kolam beenoni sabato ga hifashe ma Allah barosa kurashe e akiga ma Allah ga hadoratun duwa danna washe almen hama miedugo program ge tiebe phone me genes tini me mawdu ge tere malumat almen na ki ge shay izuddin bayar wada ge malumat hissa ko de shay war boda shukr danna me program almen te de malumat taka ade almen ummid korani miedugo program ki ves tiebe phone beenun tere malumat ke libigen dia program ka vi kama hasa gote ga algom me miedu program ge me genes ti mawdu mataki tiebe phone e mawdumat adwesse mafahuga almen ummidu kurani tibe fulunge dirulumge hayatuga e ay gota amal kurawwane kama me Allah subhanahu wa taala haggu gotuga wakil qur'ane kama sababtawge hifmai kiga ekadange barosave ekadange hadoratun almen ede gota kantato mangedi duwa dannawane kama adi me almen men haftage sirat kurabya beenun ter mawduwa ka kiga tibe fun abaddu kollana beenun teri mawdumat ka kiga iradu kurabyam medu program bellevi tibe suriya beenun terina marhaba dannama وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته